Kaseng New Trap Integrated Territorial Organization mentakasi kan Rotary Uyayong Arajar RPR kelar ke ya kenyirap sistem jongka haka jalang bala pelong apa indoor hall jongka jauh siap lempelan haka ni kejeng rakhe us iam jongka imam lim upa iam ainam siam ulang kongsan haka bila lang ru menteri sotun lengkat berkui dia kirang ba haka ni kejeng rakhe la penan buram dan ai buram lu ya ki khot jongka seng ki menora nam nak mentaki kam ke baper jongki ya kabala sam ru da presiden jongka seng press club ya kabala sam da presiden kislang press club uba David Lai Plang Upresan juga seng ubat dan bak dakhar lo batai balai bala thau ya ne ka seng bat ki ai ki matri kam jongka kala nang yan ila yo ye kita ki area ki baper ila dekat sa man lagi distrik jong ke jela ke jongi ke bahap hapo podusam jong ke beri nyau trep ngan su batai ye phi kendiat sapang ke jonga balai ila yai trei nga ala sakri be kari be jagun reo nado usnem 8000 saw hatu ko por ngram don ber kiwe ki kun hon de ke jing ai men sien jong ipa jonga isa jong batang dap senrang sisa ko bala ben sakri ya kari ke be jagun reo bala ru ban len la de kada tin nang wei ko ban sacrifice ya ka kam ka jam hoy ngila len la de ban ni sacrifice ni hem sim tre ben tre sarkar tang bangin yo ban sakri ga jat kan riu khnang ban im kapateng bat ngiru kilong benta kaba benta katno ga jing tunju katno ga jing terha ban sen katno ga jing sa tunju ngiya kendo dam hakini ki benai beladan don ki kenhun jom ki wei ki jat kan riu ki basom ham tay hapok kendai lot tang hapok ki kanta ngila syong ka isi kabar kirke hapadeng jong ka central executive committee jong ka HITO ngila pendai wud bat ngipha ru ka kerwa ka basai so tu nong wei bagi ong bai kakum ka customary law ka jongi phi ki bar jala phi dei tam ki nong syong bai phim dei kita ki trai jala hangni bat kimla ro ban kam trai ngim simshon lani isi you know katkum ka constitution bat ka artikel ke jongiru yela kren sai bangim isi digino ki jat benreu henrei ni ingin trei bat ni yada de ko hop ke jongi bakan ma bo baro khan ki ok bagi sipai gi jong ke hito ki de ki gunda lani ki de kita ki kam hoy ngin longgan na benta dari bagajat benreu ngin sngan ngin longru ki kon tam sneng tam bat em gari kata gede ka korbo ka basay kumba bilai pa laispa grusan si padang kat padang nyo imslam ke HITO je akan paja hajin yale ke HITO kan yaile tasuj la shor ya ka hito ban sakri ya ki parari yangin tei lagari daki kam man kisinjam Menteri Sanbor Sotun, Menteri juga Mamelim, ula ong bakajing dawa LP la dayo la syai. Kam dewan rak penban kajing senam hapo kisamla jong kajela lan nekari bakajai penriu. Nekadan kajing kemenlang, bat amde ban kuat setia ya kan nam ya kaburuk. Tede na kata kadau ni gawe kamat kapa pila ya bu lupa ne kamat kajing dawa kata ka ILP. Henry mentala dangi keren ya ki kamat ILP kaseng jong hero kamat ILP ke SURO ILP FTGC Piro ILP sengsan perthairu ILP haka jingi ijonga kabama kalau balasai andala yo ILP long penban ke jingi senam banyak ni bani kiuskong dei mangi bayakun bani yo ILP nyempa syu bani iba kiseng bahalang praseng bahalang kinyesyo kiseng bahalang praseng bahalang kinyesyo uwe tena kalian kejonga tuna sajong ini kan tian umdei tang kita kirio kemat lene kita kirio dan buram kibala ban pengkelai yang jat menrio henrei mangi baro ila ban pengkelai jat menrio nganga sajong kathong ngasajong kumni lada usaitan ule bahandei umdei bangangan isi usaitan henrei ngayaro ya kecengla bah kecengki ngala ngayaro ya kecengla bah kecengki
Henry kani kajai pendio kujongi pan ngiyoi babun sin dei ondalah hapo sekretariat laya yo ya resolution banga nampak assembly lapas ya ka ILP Henry habar pat yesho berada sang balang kani gawe kadi cingdu cegerman kadi cingdu cegerman ke jai pendio kujongi haba kita ki nongwei noar onda kilaya yo iya kani sya yang kecing kiben sya yang kecing syakran ben dan nyum kwa ban yo i yakum kini ki jinglong ha kani ka sang jong pi ngida tentu ban kiar na kini hanrei ladang yo ai an piro ai bang nya thap tilang nai kadok ti nai kwa buram palat nomor ya kai ka bangila ang nut ngila yo ngila de ban temen